chese wa also e de akwa yukum pedimfo se wo nsom na wo mo ento so opaniki sie jaben ne nkyeremu ni was conducted in country involving 20 persons and 3 state institutions, and especially in the Ashanti region, to establish the financial standing of Ms. Dapa's deceased brother during his lifetime and at the time of his death, since it was alleged that a substantial portion of the cash sums belonged to Ms. Dapa's deceased brother. From October 2023, investigation became cross-border and transboundary upon the claim by the persons of interest that part of the seized cash sums was transported to Ghana from the United States. For that reason, the Federal Bureau of Investigation, FBI, of the United States became involved in a collaborative investigative work with the office on the matter. Investigation has been aimed at determining the sources of the large cash sums associated with Ms. Dapa and Mr. Osei Kufuor. The office has had the benefit of 7 months of in-country and 4 months of collaborative transboundary investigation. Members of the press, on the totality of the gathered evidence and intelligence, it seems to us that the case is largely in the province of suspected money laundering and structuring. By operation of law, the Economic and Organized Crime Office, IOCO, has a specific and direct mandate in respect of suspected cases of money laundering and its attendant activity of structuring. Observe we a special prosecutor Iraqi si ejabeni etenenken we ayemra na ochechre ni ntia office ma Cecilia Bernarda pasam no ntimi nto aso bio na otabiri asem no ede akwakoma yukum pedimfo no masomu atoaso na oboboso kakra ede akire ye no yento aso na yemfam nkwa amanyosem mampeni da John Dramani mama wasantema se ya ifina no wuku ada no na obepie omayimu a ne nyina eya probo ya wo bo ne the 24-hour walk no ebaso na no wuku adare ne se wani nsese ye ka kire wo ewukumase abonten so na mampeni da John Dramani mama akosra danse hene emo akwakobo na baso na danse hene betena konya so yi nti makoma kududie eno nti omana mo asre otwedi amponya nkrompon se onkoso anhira no nkwatenti ahoden wom na onfodnom na asase ya mponyina mo a nanom nyina enhyehya ne sa na mampeni da John Dramani mama de atugya se wakopia adanse die obehye adehye wa danse ne mpotemu bo se Anglo God adwuma mo ye no sodonfo ye na dom mafia bato na Ghana madehye be kwakoto santene wando godogo la adweme mpra koso Miguel yakwakoto no so odi nkunimu biemu a Anglo God adwuma no obehye mu kina amoma ye adwuma fucking 2014 me young man penyin na yehu se Ashanti Gold sika koko a omutu efi ase no na kofom if you say ohwe mining companies ni bia Ashanti Gold eba Ghana mu eja omokra na gold omutu efi from no abetwa obwase de no ho nti omankasa eba me ho 2014 the amended program of mining operations in Obuasi Ebreme se aban edene sato so na yama omukwan a bebi omutu gold efi no apem enti gise omunya enfide foforo na nhihye foforo asa no motimi awura asase no mu biom akọ ne echensa enti se ye de ensa beto so a ene anka omode sa sikana ehia se omode be egu sa mine no mu ene companies bia ombetimi omo na ewo nimde omutimi ko asase mu sa ekoyi tika kokko omode sa companies ni na beba Observe former penny da John Dramani mama amana so anu akire na ode esoso se oye ne ya se Ghana man ye kwakoto aba 2020 na nipa wu nipa prepra na besinne penny bia enke bibia mfa nkire o mamu ne nyina o se ha dwene pa na o sebo se afia bato a ye kwakoto no anoma bakura ni hono ma ne ho beka obia ni hono mo a ne more anase de nwi ebetu obehwesa asomdwie ebedi ahim ewa bato ni mo the buy the building Ghana talk in him say 2024 abato afe na December 7 ye beko akoto aba na NDC ye kuto o man da obi ehu ye sanu edwuma enfie wotwe na ekoi a ye free aban mu
enti emrena subium a ye kopre abato omampenyi edibre no na ye baya ye behyemobo nananom na yamamo nkranhye se ye ndc de ye asomdwefo enti enkrofobia ka se basa yobeba abato mu ne sa ne omano nim se abato atwemu ni ya manfo be ye wotwe enda hwere omokra we na di kan a yakoto aba enkrofo ewusa nipa wotwe na ye be stress memma na sai bium 2024 Abza former penny that John Dramani Mama Yetine K way a bra or corner not dancing in a so and ra and all this answer me to Ghana and not dancing in a sono a day in some way a two man penny that John Mama name. Yes, I was set Yamiya na was our baby more. You have problems a woman money and solve. If you are back, do it and go. You're gonna have a problem. Kasi pa any constitution na nyamiso chade constitution no 1992 no NDC for mo na mo de bae na aba mfie more than 30 years ni won't me nya de krono asa na se fancy sama na da so ye na da constitution for about 30 something years. Na yes, constitution you saw for 30 years. Na fancy sayama. Near that sort of there be a 4 years president. Observe for way I na dance hene mra man penida da John Dramani Mama Kone na so na odisanse me to ya to so na Ghana Journalist Association ayen semtwefo Yakuba town mo dia to ya se mra se geni o mra se gefie ma de se wo otu senya East Abaton Pesua so no akro no a esa so ye so afo a o show my Ghana ye mpata anyen ene mpata ye hu nsensem ma me visa wa komsin ifineko when ansem ni bia anya na dwene se wo ye bibi na wakwa kodi akira ba bebo hu de wura magana ma de hia tibi wo se kosibo ne kan se ye mama me ne blackout na kesi ni kwase nsem ni bi na dwene se wo kotro ma me na sem na mpeso o aba bebo de wuru amagana 40 bi ni nyina ye nua nsem ni bi o ye adwuma wo kepefem a wo mfinfi mantemu a ne machofo kokko sibam no brima brantie no a besi ne ma me yatwi nani se bibia nsi ye na ase wonfo boge yes, Ghana Journalist Association penning for a yansam chefun shemo and rada a one crap on Punamantemum and my president what they are no Albert Kwabnajum for and in some say to ja. The Ghana Police Service must speed up with investigations into the assault case and prosecute the perpetrators. And 4, the Ghana Police Service must identify and sanction the purported police officer who invited David and watched on while the innocent morning show host was beaten mercilessly by the attacks. Colleagues, our call for total media blackout on Honorable Ms. Wilson is with immediate effect and until further notice. Observe for way Albert John for ye president of the Ghana Journalist Association kuna no na yetene nke yento aswe na Major Derek Odru kanemra sebe gani no wo mra sebe gefima desia won grandson of Abaton Pesua so mampeni na nadu danko akufodo mamu ya wawura second half min first half no na oyeso for be di che my Ghana bamba ho nsensem meche deputy defense minister na no nipa bia ebeto dwase ne nkoma fa pran se mampeni na nadu danko akufodo abanyi omo kwa akotwe atuo ni asekan akwa akutu aban na togu na nkoma je oman na kenten so no yesi posi pani pa ba ko a ye fe ne ACP Benjamin Agbodzo papa no na oka ho bi obeka ya nanu yi akota na asem no so ama sa nipa no a na nkompeso mu yeku Ghana ha sei no yesi yenkoku mu nyina ensha na fi se ye wudisem na nka omo eba be ye no na papa ya wo ye posi pani de ase court no de ne ho che no se emre omo kwa esa meeting no na wonka ho a wanko bi de nti won de agya wonya ni tire didim na no ana Major Derek Odru a wadi soja pen wadi MP pen na wasa so ye minister o he bambo nsensem so pen eche se sa posi peni senko soja ni a enka sune ya jamfi nka dwuma no wonya biu na nsenye wo ye posi ni nti no wo se yan yen samfa no kowura posi mu yen samfa no kowura posi mu obi a wudi aba ntrim mo se bo yen samfa no kowura posi mu Major Derek Odru nsem ni Jumano, they say,
akwitu ne discharge wa and you will free by akwitu wa ne discharge wa you betimi afro bi discharge man for be why you for the ho abo wa sem no even though we dibim but you betimi the services no longer required I so jemu a saa ne be kind of services obi akoko ye ko ni ahwe ebia wo wasem kan na semra ene teacher wole mo saa wole bia ne sa wanye it will be more services no longer required. If it's not and you realize a woman now who's Sompa and you're timing a cobaye, if it's your flow, I'm up. But most of the cases, yeah, all time, or more coffee. Abzafonti we kane swafo na bedi echira na osho my Ghana bamba ho nsense Major Derek Oduro na ochichi nsemu sesen kapapai ACP Benjamin Agbozo no senko ensogeni a nkani ebrofo tenti e betro de amano no se services no longer required kopel ba bitina emfa ho se wakokoto amakoto esan ho na wasan uti se ne nka ho omo ano mo fa price se omo betu aban na to agu no na wonka ho ne ade no senka sogemu a ko mo nyina adwuma ne mu bio na so wakwa pusini eno so akwa ya asem foforo ya de mo ko National Labour Commission atena ye National Labour Commission impeding for the ababetu gasa chechefo bia omo ede omo nkuku no omo nkaka gu fomo a se de mo kase omo titifi omo so omo nko adwuma bio no omo ahyewunum se nene kire ya omo atuate no omo mfamra wieye no omo nko ye adwuma emwa mo man no emfa na to papa emfra opani eye ofusu asamo a oye pene kwanchefo da National Labour Commission no ene ne impeding for ene de krata eba bonte se de mo say Teachers and Educational Workers Union for Edio Munkuku and your Munkaka Egufom Senior Staff Association of Public Universities Omoniama Gufom Federation of University Senior Staff Association Omunina Edio Moniama Gufum Munko Juma Biu na Emfa one krata National Labour Commission impeding for the aba emo warning so muso Munko Jumano or Penny Charles Atta where chairman Edda Tewano Teachers and Educational Union for no chese we saniama we nya de bebo omu nkwadwuma ne nkwadwuma tena ne musika no mo je ne so mo nsa aka opani fusu asamo mpede be bintino mpa omfo mo nkokot ya ma ye tena ye sia wo mpani busi ya wo nkan public university ni na ye wo de wuti echo no ye ne technical university ya ye sia wo nya dia to scale so ahwe na na mo bi be cho ho ne ye tu wo ye nim se wo labor act no amra no mo se ye no tena se ka so ne ko negotiation a we are second ye o do change da ye first am no cooling off ye na ye jim de ko labor commission na ye no ma ye dia na ye mu ye ne mu mra so dia mra kan se we cooling off ye no se papa Gina thinking, the way to my near and to manage the Yabachi. The Ayam no try any in a window hunted it, but one connected, and then connected the Atani Beijua. You just swap on and say, a year second year pension scheme. I find the Muka, I was already my it is a woman pension, but it is in a normal, almost I say, bank, almost a Abzafonti we your Penny Charles Atta we local chairman Edda Teachers and Educational Workers Union and na ochichi nsemodi ache ni nyina National Labour Commission impeding for trenia omo ebo mo sisi so munim no mo mpene to mpene no a omo strike no mo famra wieye no mo nko adwuma fi so omo strike no enye kwesibro ni kan se legal ye illegal ya o se ne kire ya omo ja no chese ne omo no mo meeting na so man se bibi papa bi ankire wo mu a sa omo hunahunu ane de enye ne kuraba wonti bi da ene tui omo mfi wo no mo kwan bia so ya de mo ekwan DC amanyuko nim ewo mfimfi mantemo ya tese Gomua Central abaton pesia so and this amanyuko ne fen wo honom yesi emumpedimfo binum akwa support kwa me plus emene ya pam omu nyina e de free party nim opani oda NDC amanyuko ano se chairman e Gomua Central ne mpotamo ene opani kufiafo woni yenua Eric na oto yenkra e de free mfimfi manteme di nkoma wo chechire mu ne ntia sa mpedimfo ya support kwa me plus ye na wo mo apamu num nyama bi antwe ntinde constituency na yeba be hia nyeba be hia yen suspending yen wo friend na communication officer na mum nsem bi a no ho foforo mu na part na de onsen chen den won yen hwehwem na ne brepem no wo hu gina na de
ɛyɛ gyina then wo besi nti me kasa mpempre ni ye de ɔyɛ communication officer no ɛsi nkyɛn dɛ nsɛm kora na dɛ bi mi fɔfɔ no nti ɔntena nkyɛn ne mpanyinfo yɛ mi hwehwɛ na gyina yɛ a constituency na de ne yɛ gyina yɛ si dɛ yɛn peace a majority na ato aba man ɔyɛ Kwame Din Yosin ɔna no biara ɔna no bia party ne yɛ de ne kɔ 2024 election nti so obi gyina baabi na ɔreka dɛ yɛmfa Kwame plus yɛmfa nambra NDC party ayɛ Gomo Central yɛnyɛ nsese biara dɛ yɛde aye titire ni demand this amanyuku no wo Gomo Central abaton pesua so pani kofiafo ene yete so ne yekuti besiefo ye professional concern ye oche enkra e de film man America na ne din komo no na no echi party ne mpanimfo bi ne mo a wo Gomo Central so kire se ne mpanimfo ya ye entwa ye party ne wo bi o mayi no so nyina emfama wunum na fe e de asem ne kosi ya chencherenchena mpanimfo bi wo party nem so mo nkofa kwa me plus ne mbre o se entwa ye kra party na besi gyina a wosi ni de oye dano Monday yenuanom na awoye press conference no ye nyewan ya adwen entwa yi aza awoye no aye de warankasa na wakahye efu baby na wetutu anoma no no wode be kire dom ntinde meet na ye chede oye Honorable Kwame Din Yosin onu ye obi a ya kwa promise ya kwa koyi na ye den loko okwa ode ye 2024 a sini chede oye Honorable Kwame Din Yosin onu na ye den when I will take it that world coordinators and will take that decision first a wrong decision will take it osanda okuma adie for almost 8 years aka tom na bro no partner aba power next time ko share chi na mko ede ya I think say ntwe that why ye bia no oya za oya bond that is why the party no take a decision there and they when the one step as embrace party ni mu ankasa nti weye aye party ne mabinum a womo ewo Gomo Central abaton pesua so ene yeti wonum nkan Kwame ye plus ya party ne mpanimfo binum di America kwa press conference omo fi so no na sefata se party ne deba emfa ho se party na kwa yubi no na sam mpanimfo no kwasibroni e kan so ma suspend wonum a nipa binum chese mpanimfo na namuntu ne kwan so ano no na Kwame ye plus de obada be ni ye to so na ye de makwa MPP amanyuku nim abusuafo ye monum sam se so don for ya dom na ketrema da bodwe moje die mafusa na yantete nkabone bia na seja no mpetuche no mpesu na wede teta wede so na ye kone ye ba MPP amanyuku no eto abachena ye wura no mo a ebegina ede ama MPP amanyuku no mpesu ahodo so na kese enya asem keto akora achena na sa ba no a e ba so wo my Ghana fa na nyina nipa bebro 400 ekofa nkrata e wo MPP amanyuku no so mo pe MPD e wo MPP amanyuku ni dimu apart no edoso wonum e ma dodro no a omo eye so mo so nsa brobe twa ene ne se ene fo enko to omo so aba ne yatesa asantema mponde ewura no bia kokoto akwaje koto krata e de ababeto omo abato no so don fo ya dom a se nyame amfa kwam no kofa fichira party no entimi nkoto aba e wa asantema mpon abato mpesua so ebusuafo e ba seye no Sompa FM nsantwefo pensmedu kataro mrantema monutia sa asem ne basa no a ye fifi mu didi mu ba mu hwehwemu a ekukosi asiansa na gia no pipiripi ye de bebo so bi ye de akwakobo so eno nti twetwefo pere de MPP amanyuku no e wa asantema ntema sei lawyer Kwame Adoma pia ye ne no edi nkomo bizanse lawyer say yesi ye de wasantema mpon elections yakwakogina court minu yakwako no ni sika yesi ya sese mo asaso ade ade yakokoto a kakra waboa no wo sa akwakwohye no ye enti Kwame Adoma pia cheche mu kire se asem no de ya asem dada na wo ho a no maka kra ma omo a eno mo de asem na kokot sese no no mo di kan kokot akoyi asem no e de abafie eno nti na ma na anu yi omo tibi kotu aba ekoyi constituency executives ni ade no nti e ya asem dada ene omo hu ne ekote bayira homamu a omo ekoko asa asori ya eno omo asa tabiri asem no de akwa akopi appeals court a court e de tumi krata aba beto omo abato no so no lawyer Kwame Adoma pia secretary de MPP Ashanti region ni nchimo de mayeni party nzanka wa Ashanti region ba me on social media so party ni amra enti no obi so for some of us as lawyers are knowledge capable the advice say the elections the war mampono the think on the police report in the as some of the court report and 14th February will be better between now and that time I don't think so quite
I appeal no more into the and yet in a case for a continuation of the hotel in Dagana and a plaintiff's name to once. A reason to want to mean for change that to once. To a train, the court to be an affair so now. Plaintiffs not the point, and now I'm mobile lawyers near submission of no case. In some of the Abani Mudru, and he has a best friend on that side. New defense. Abusafo nti we lawyer Kwame Adoma Pia we twetwefo pani de MPP amanyuku no wo Asante Mantam enana ochichinsemu de akyere no nyina court krata ni ti wa Asante Mampon eno nti o mabato no se nepa nkwawiye na bibi free Nazareth insane ya omo intimi ntoaba ekina ye kwakwa sike say na Jesus be me am for ever munzi na yes sorry mo mai ne metrasi na de ache bi adwumadi onfa ento aso emama akosia somwa ene chinchin fidie ne edema me Calvin ene ekoba gesisi mpene mumo ene de call television so yesem for penny ene Ira Asante yebo Benedict me so medin ede na ya abo amali bi aboga busia fa no pay ya mamoache 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia